maya pagat panapon po, ngayon pagselebrahan tayo ang solemnidad ng Santissima Trinidad. Talakad tapo at katatayang dalit na pamuklat. King lagyo ning ipa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning kinutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios sa ting pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatiliya kay kayungan. At kaya ka antimurin. Kapatad adwan taking ginuing pakaduduna, karing kekatang kasalanan. Yakas tayang ining miyagdanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at ngayariwang kakulangan. Ulilita, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo po King Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamu, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen.
manalangin tamo king misatang ini yabe talak kaya katang panalangin ding kapatatang magpasalamat lalong-lalo na ring pamilyang manuknangan king barangay Santo Tomas. Antimurin ding pamilya dari Roy Mata, Adrian Manabat, Pete Pamulaklakin, Cruz at Tiglao family at ding Vocation Committee. Pakipangaditala naman pureng magpiesta ngeni. Today is the feast day of Saint Ferdinand, King Kapampangan San Fernando. Soring tao San Fernando magpasalamat laking Ginoo king karelang kapigaganakan at pamagparangal Vicente, Rufina, Benigno, Elvira, Ernesto, Donato, Biang, Reynaldo, Mina, Eustaquia, Maura, Mauro, Leticia, Ernesto, Annalyn, Danilo, Rufino Sr. at ting sablang kaladwa king purgatorio. King Aldoiti, pagmasusyanin ng Santa Iglesia, ing piyesta ng Santissima Trinidad. Kupuryanda ka, O Diyos, ipanglubos mayupaya, Kristong Ginoo at talapagligtas, Espiritu ning lugod. Bubulalag mo ingke kang sarili king kabubusalan ding kekeng pangataw, agyagan mo keng makirake king kekang biye at lugod, meto nga Diyos at lung persona, manatili ka sana king balayan, amiyobog king kekang wangis, malapit king yato pagdala ng biye ning kekang lugod. Itiadwan mi ipa anak at Espiritu Santo, meto nga Diyos tutu at mabibiye manggaman king alang angga. Amen. Lukluk tapot makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat king libro ning Deuteronomio. I Moises nga naking balayan, nung pag-aralan nyo la ring banwang mga labas, ala kayong abalo o damdaman ang milyari, anting milyari king aldoayti, manibat na inyang lelanganin ng Diyos, ingyato. At tinawaring taong antimog kaya kayo, amya karandan, king siwala ng Diyos, amanibatan, busala ng api, at kay bat eyamete. At tinawaring metong numang Diyos, ami kapilit ilwal ne para kayo, ing balayan at libutad, ni nga limang bansa, king kapamilataning pagsubok, bagay pagmumulalan, gera, anting ikityong depat ning ginong kaya kayong Diyos, karin king Ehipto. Inya sukat yung abalo at tandanan manibat ngini, kinging ginong Diyos, yung Diyos ning banwa at ning yato. Alanang aliwapang Diyos, subali kayo. Inya pamintuan nyo laring kayang utos at tuntunan at pisyagu kaya kayo ngayon aldong iti, baan ipakayap kayo at ding anak kayo at manuknangan, king kapilan paman, king labwad, apig kalubna kaya kayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Maligaya ang bansang pinili ning Ginoo bang maging kayang sarili. Maligaya ing bansang pinili ning Ginoo ban maging kayang sarili. Ing amano ning Ginoo mitmong katapatan at apanaligan sa blanang depatan.
Kalukurano ing ustisya ating katapatan, yatu kayayang kakatmuan king kayang pakamal. Maligaya ya ing bansang pinili ning Ginoo, ban maging kayang sarili. King amano na banwa melalang niyo, aldo bulan batuin at aliwapo. Melalang niyo inyatu king metong ng amano. Minutos siya mo at sabla-sabla kayang pepalto. Maligaya ya ing bansang pinili ning Ginoo, ban maging kayang sarili. Ing Ginoo ingatan nala retang makitakot at gagalang kayo at sablang manalig king lugod na. Iligtas nala king kamatayan, king panawindano pagkalubano pamangan. Maligaya ya ing bansang pinili ning Ginoo, ban maging kayang sarili. Ing Ginoo yang kekatang panaligan, talausok at kambilan. Ing Ginoo lugod mo ke kanisa ipakit, ang tinaning kekake manalig. Maligaya ya ing bansang pinili ning Ginoo, ban maging kayang sarili. Pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Tetang tutuki king agyag na ning Espiritu ning Diyos, anak na lang ning Diyos. Uling ing Espiritu apigkalog ning Diyos kaya kayo, na kayo papalyarian, alipan ba kayong pasibayong mangat mong takot. Pagkus papalyarian na kayong maging anak ning Diyos. Potang alsantaya yung Diyos, tatang ko, patatwanan ng Espiritu ng Diyos, king kiyakatamong Espiritu, king itamo anak nakatamo pin ng Diyos. At antina ning anak nakatamo, talapagmana nakatamo ng Diyos, at kayabe nakatamong talapagmanang Kristo, nung daraki tamo king kasakita ng Kristo. Mirakayanan tamo naman king kayang kaligayan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad dapo ban parangalan ning maya pabalita. Ing ginumanatili yakke kayo, At kaya ka antimurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Mintala ring 12 alagad king Galilea, at tinaglusla king bundok atildo ng Jesus karela. Panakit dakeya siniklawd la arapana, bistaman ding aliwa mikakunula pa. Lepita nung Jesus at nga nakarela. Ing sablang kayupayan karin banwa at ketiking yato, miyapye kanako. Ulinita, munta kayo at gawan nyo lang alagad ko ring sablang bansa. Binyagan nyo la king lagyo ning ipa at ning anak at ning Espiritu Santo. At ituruyo lang tupat karing sablang inutos ko ke kayo. O Father,
bayo la po mig first communion deng anak. Kayo po siguro keraklan balo yoring kekatang anak potang bayo la mag first communion ng popang makumpil, papaturo tala pong katisismo. Anong kaimportanti ing makatekais la ring anak bayo ing first communion ang po ing confirmation. Metong karing paka-emphasize na ning Catholic Church, simpleng instructions karing anak yapining pamangurus. Turuanan dong mangurus. Siguro, biyasa ko nga pong mangurus ne po, anong kaimportanti ing biyasa kang mangurus bilang Katoliko. Ing kutang kumupu keni yapinini. Balo mo insangkan o ba't mangurus ka. Kadalasan, kukot dan nakataring kapatad tamo king aliwang sekta, uling pamilit na alayo ka no king Bible ing pamangurus. Itang gagawan tanga ita, alayo ka no king Biblia. Naning pakibat yu po kanita. Deng aliwang Katoliko, uli natang may impluensya la karing kakaluguran dang aliwang sekta, ela naman mangurus. Uling area intindihan kasi ere balo nung naning sangkan no, ba't mangurus la. Actually, last year, Holy Trinity, inexplain ko niya naman po ing pamangurus. Unang burikeng ulitan ngeni, uling pota, retang sinimbaking live streaming, ang gala mo king pasilip-silip la, elamig permanenteng makiramdam king explanation tam nya, i-explain tayang pasibayo ne po. Bakit kaya mangurus tamong itamong Katoliko? Ing krus balo tamo po, yan ing sign of salvation. Nung akit kaya po itang kekatamo pong karato lang sinulat o pepa print ketang Lelepasbul tungkol king 500-year Christianity in the Philippines, at pong explanation ka rin detang biyay liwang drawing ne, itang cross, itang bangka ne, kay ba't itang paring magmisa ang pong maminyag. So itang cross ka rin akit me explain ne, cross is the sign of salvation. Wapin naman, kapamilatan na ning krus, miligtas tamo. Kapamilatan na ning kamatayan ng Jesus king krus, miligtas tamo. Anya, itamo, mangurus tamo, bang kanita i-remind tayong kekatang sarili. Anya, actualize tayo itang cross. Bang kanita i-remind tayong kekatang sarili, lalong-lalo nang ngening bayo ka mga di na ingke kang pangadyan tutuya, ingke kang pakisabyan at Diyos liniktas na ka, anya pensa kailangan kang mangurus. Bang kanita i-condition mo ingke kang sarili tungkol king kaligtasan na gewana keka ning talapagligtas tamo. Tandaan tamo po, nanuyabang relihiyon yan. Ing pisasabyan keni istong relihiyon tungkol yaking kaligtasan. Diba? Adyang deng Muslim neng kay etaya naman ay tidyan itang karelang kasalpantayanan na potang may kapatela kanong inosenteng taong Kristiyano, diretso la kanu banwa. Anya pensa retang light bomb, retang tao lang diri nandong bombaring sarili ra, ay ba't makibusal la karing dakala tao? O pota kanong metela at dakala apate, mabilis lang miras banwa. That is, buri na sabihan, salvation niya karela ito. Makat yan, kaya katamo naman, itamo, miligtas tamo, uli na ning pangamate ng Jesus king krus. Alwa itamong mete, nune iyang mismong mate o mete para kay katamo. Kanya kaligtasan ng pisasabyan. Nya, yan po ing mumunang sangkan.
ing mumunang sangkan, uling nung suryan me, iti yung sentro na ning kegatang kasalpantayanan. It is the center of our faith. That's why whenever we start a prayer, nandin pong mag-umpisan tayong misa, mengurus tamo. Bang kanita, isadya tayong kegatang sarili, king panyatang naning Diyos, king kegatang puso, isip, king kegatang pamanalangin. Kay ba't pupusan tayong kegatang pamangadi, kapamilatan naning pamangurus, as a sign na papasubaybay tamo. Subaybayan na katamo ning kegatang kasalpantayanan. Ning kekatang sasalpantayanan, at there are 3 persons in one God. 3 in 1. Walang kape yan po. 3 in 1. O ita. So, itangan mangurus tamo uli nanita. Kaduang sangkan, itapin, sabi ko ninan din, kukondisyon tayo yung kekatang sarili. Importante kasi ating conditioning kukondisyon tayong sarili tamo, king presensya na ning ipa, king presensya na ning anak, king presensya na ning Espiritu Santo. Bang kanita, ilang atlo, makisan metong la kekatamu, king kekatang pamanalangin, king kekatang pamipiyepye. Katlog sangkan, uling Yesus anyang mipaku ya king krus at mete ya king krus, ikwaning asambot ing demonyo. Anya ing simbolo na niti potang mangurus tamo panabitaya ing marok espiritu king kekatang sarili. Dalako tayo pasaw tamo king Blessed Trinity bang kanita ing iya mismong manuknangan kay katamu, yung magdaton kay katamu at ing marok espiritu bitabiya. O ita po ing sangkan, bakit mangurus tamo? Biblically, at yun naman ing storya ngayon na Jesus meteyak ing krus. Anya pensa, baka tayak wala istay tang krus ita, mangurus tamo. Nya patunayan nyo na katoliko kayo, mangurus kayo. Okay? Ngani, last year, in-explain kep mo naman, itang bakit sasabyan tayo ing potang sasabyan tayong king lagyuning ipa, tuturo tayong kay katangkanwan. At potang sasabyan tayong king lagyuning anak, tuturo tayong kay katang salo o kayang kay katang pusad. O kaya naman, potang sasabyan tayong Espiritu Santo, tuturo tayo din kay katang pago. Naning kabadugan dareti. 3 identities, 3 roles. At ilang kanya-kanyang role, dening atlong identity sa rin, deng 3 persons sa rin in one God. Tuturo tayo ing kekatangkanwan, potang sasabyan tayo king lagyuning ipa, uling ing ipa, yang talapaglalang. So that is the role of the Father. Lelangana ing sabla. Yang minisip king gana-gana, anya tuturo tayo ing kekatangkanwan. Anya ngarapin nung imeto nga tao malapad ya kanwan buri nang sabyan biyasaya pero namo po may lapad yung kanwan na umira siyang gaking kayang tundun buri nang sabyan may kalbo na ito ko balon tutuyang biyasa kanito sobraya kabyasnan anya may gisan yung buwak na at may lapad yung masyadong kanwana. So ito po ing kabaldugana when we say in the name of the Father, we pinpoint our forehead because the Father is the one who created everything. Yang minisip king sabla. Tutuldo tayo po in kekatang salo o in kekatang pusad adwala pong theology reni. In kening salo, potong tuturo tayo, sasabihan tayong kilagyuning anak, balutan naman po yan. Naning sangkanot meteya king krus. Kaluguran na katamo. Itang last year gospel tamo, itang cycle A last year, ebanghelyo ta king piyesta na ng Blessed Trinity, tungkol yakit ang pamipagkwenturang Jesus ang po'y Nicodemus. Diyang ini mga labasa na eldo, may basaya po ini. Ing sasabyan ng Jesus kang Nicodemus, uli ning lugod ng emunano ning ipa,
king tao binyene ing bugtong ng anak lugod ng emunano anya tutuldo taya ing kegatang salu no napensa tungkol ya king Sacred Heart king salu deng aliwa kerak lang po karing obispo tutuldo ring karelang pusad kita metong nga obispo balo kung gaking pusad yan tuturuna ing sangkan na yapin po ing the theology of incarnation ing pamaging tao na ning anak ning Diyos kapabilatan ng Mama Mary may kipusad dia ing Diyos king pusad ng Maria anya tutuldo tayo ing kekatang pusad the theology of incarnation. Now tutuldo tayong kekatang pago potang sasabihan tayo at ning Espiritu Santo nga tamo kasi anyang nga tatandaan niya last Sunday fiesta na ning Pentecostes tinating yung Holy Spirit karing alagad mga takutan makaskulong la kanu karing king meto nga kwarto sasalikot la pero nyan dinating yung Holy Spirit besikan lalub meging masikan la siwala masikan lalub anya pensa inumpisan dane ing misyon so pampasikan ing Holy Spirit yung minyesi ka ng lub niya ewari po ing pago simbolo niya po ning strength ning sikanan anya yan po ing sangkan bakit tuturo tayo ing kekatang pago so iting role the role of the Father to create the role of the Son to save liniktas na katamo at the role of the Holy Spirit to guide, protect, and to nganapit as a paraclete, anting abogado, anting kekatang tagapagtanggol ing Holy Spirit. Then, kaariyat tayo po ing pamangurus, either adwayang mo naman pong actuations, either na po ing mumuna, pidaw talaring gamat tamo. Ewari po patang mga ditam kong ipami te pagawa ke po kaya katamo ke tiking San Luis ing pidadaw tala ring gamat tamo sign of praying anya pidadaw tala sign of humility humble praying nya pensa pidadaw tala ring gamat tamo kadua akakit ko siguro ring aliwa keni ring karelang taliri umandala actually dapat umande ning dengalwa tutol during babar balo numamot putlang balbas kanita so nya nung tingkop ngakit makanyan turuye po karela sabihan nyo nung mamalbas kayo rin po gumamit lang tiyani no so joke yan mo po so naning sangkan in talagang sangkan nanita nya pong istorya iniking kasaysayan ng kasalpantayanan tamo ing original na po makapakanyan niya kasi ing kekatang intuturo ang popong thumbmark o thumbnail kurusla anya pensa kanitang minuna anyang pamatendo puring talasal pantaya eno pwedeng mangurus istong ikit dalang mengurus patendala sigurado matabtabla batal nya inggewara po itantawling gagawan dang potang mangurus la uuman de itang cross king gamat da sumikit la alam yung karelang palatandanan pareho katoliko nya umaning kayang taliri so itamo talaga dapat ketang tawling bahagi na ning pamangurus karintaya po uman nya o ita po ing kabaldugana uman de ing cross king karelang gamat as a sign of loving the cross of Jesus okay ngeni king misa atin tamo mo namang pamangurus pang metong potang babasa ning pari ing ebanghelyo halimbawa ing ebanghelyo tangeni nga ning pari pamipasyag king maya pabalita agpang kang San Mateo kay bating pari kurusani tang first letter na ning gospel kurusani ing malati ing kayang kanuan ing kayang labi at ing kayang salo nani po kabaldugan na nini
Kerak lang alala ko kung makay nga kakit kaya katamik balo bakit to tere gagawan. Siguro ere balo, anya pensa ere gagawan. Ing sangkat makaniniya po. Kabang mababasa yung ebanghelyo, purusan tayong malatiing kaya katangkan na sasabyan tamo kanita the same time, Gino, iti sanang daramdaman kong pamamasa tungkol king ebanghelyo, maging mitanamya king isip ko, maging bahagi niya ng kanakong pamagsalita at lumalya king kanakong kararaptanan. Uling balutan naman nung nanong nga yung puso yang lumwal, yang maging actuation mo. Nga naping Jesus in kasalanan, madibat ya king puso, manibat king at siya na pengan mo, nga ng Jesus. Alwa naman tayong makarinat, yapin ng naning tena mo king puso mo. So, ito po ing gagawan tamo. Okay? So, sana po potang mangurus tamo o kaya potang mababasa yung ebanghelyo, sabihan taking sarili tamo, o Gino, ing daramdaman kong ebanghelyo ngeni, mitanam niya sana king isip ko, maging bahagi na ng pamagsalita ko, at lumalya king kanakong kararaptanan. King Aldoite, parangalantaya ing Santissima Trinidad. Patunayan tamo na bahagi na katamo o bahagi na ng Santissima Trinidad ing kekatang pamipiyebye. Amen. Sasal pantaya ko king Joseph pang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Jesucristo anak ng bugtong aginutamo, pengagli king upaya ng Espiritu Santo, nibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang bebye, pepaitas siya banwa, makaluklukwa na ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukom ka ring mabi ang pongmenga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawa da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king be alanganga. Amen. Panalangin ning balen, bustan yung ing Espiritu tayra na katamong manalangin, king ipa samantalang magsalita tamo para karing balayan ning yato at ting karelang pamangailangan. Nga tamong makisabi, Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karetang emaniwala, manalangin tamo king Diyos a kakatangig pa, at kingig pa rin sa blang tao, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring tatakot king Diyos, manalangin tamo king lubos mayupayang Diyos, at kapilan man malugudayig pa, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring nimisip ay pepayamburasana noning Diyos, manalangin tamo king kabugtungan ng anak ning Diyos, ang manatiling kayabe tamo aldoldo, ang gaking kapupusaning panahon, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring na manalangin, manalangin tamo kang Kristo, at tatalangkin sa blang upaya karin banwa, at ketiking yato, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring manalangin king Diyos karing ngaliwang paralan, manalangin tamo king Espiritong mamaleke katamo, at mamantabe king katamong pamanalangin, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring magsalita tungkol king Diyos, manalangin tamo king Banalay Espiritu, amig salita kapamilatan da ning propeta at ning ebanghelyo, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Pakipangaditala naman,
ding kapatid tamong may infection king COVID-19 at ding may angupye uli na ning COVID-19 nga tamong makisabi Diyos Diyos ning tao, pakiramdaman mo yung panalangin mi. O Diyos ay pami, ikaming makisabi keka kapamilataning Espiritu, manalangin ibat karing pilubluban mi, ibili mo ring matampang amano karing labi mi, at ding gustong masabal karing puso mi. Mi puriya ing lugod mo, ngenit kapilan paman. Amen. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatid, banding kay katamong taon, dating tinapi at talak matampang tanggapano ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan at sana ning ginuy ting daon karing gamat mo. King kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ay pami, papagbanalan mo reting ain at kapamilatanda, gawan mo king ganap adawon keka. Itiadwan mi king lagyo ng Jesus aginumi. Amen. Ing ginumanatiliya ke kayo, At kaya kaan timurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king ginu, pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matudiding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, masayaming papasyaging ke kaming kasalpantayanan king misteryo ning kekang kadiosan. Bilalag mo ing kekang ligaya, antimo ing ligaya na naman ing anak mo at ing Espiritu Santo. At lung personang pante-pante king kamalan, alang pamyaliwa, king ligaya, dapat meto nga ginu, meto nga Diyos sa kapilan man misamban king alang kapupusan mong ligaya. Mulinita kambering sablang koro ring angel karing banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe kami king alantok ng dang pamamye kapurian keka ngaming kakanta.
siklod tamo po. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli nita pagparalampu pabanalan mo sa retingain ting espiritu mo, ban para kay kami magawalang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayan bitahon kusang lubking pamailasat kamatayan, kinuaning tinape, kaya pasalamat ya keka, piraso ne at binyene karing kayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanadye itiyeng kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning karis, pasibayo pe pasalamata naka at pinuri, binyening kalis karing kayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at binumko kaniti, iti yung kalis ning kanakundaya, indaya ning bayi talanganggang tipan, amibubu para kay kayat para karing sablang tao, ban kita mi patawaran daring kasalanan, daptan nyo itiking pamikaganak kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ang gaganakan miway pa, ing kamatayan at pamanyubli ng medya ng anak mo, darang niya kay ting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuam, tingi kami ngan sanang misulusulog ing katanat tayong Kristo, tipuna na kami ngan ting metong ng Espiritu Santo, ganakan mi oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metuyatu ban miganap ya king lugod kambe ng Francisco ing kay kaming Papa at Florentino ing kay kaming obispo at ding sablang pari ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynaw at maninayang subling miye at ding sablang mayango na biye tanggapan mo sana king galigaya mong harapan pakaluluan mo kengan gawan mo kengan karapat dapat makamit king bialanganga ban kaya ng Maria ing Birhen Induning Diyos kaya bering apostolat kaya ba ng San Jose ing kayang esposo, kaya ba ring apostol at ding sablang santo, lalong-lalo ning kayang parangalan king Aldoyti, San Fernando, at tinupad king malmong kaburian king kay kabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alang angga. Anting meto nga pamilya, pangadyan tayo tang panalangin at tiro ning Ginoo kay katam.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning kekang pakalulo parati king mikabos king kasalanan, at biligtas king sablang kadigaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong, kay kaming talapangabos. O ginuming Hesu Kristo as sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Mo sa pabalikdan din ke kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kekang iglesia, at pamayapan mo yung pagbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning ginuman at tilis sa kapilanman ke kayo. At kaya ka timurin. Ipakita mo po ngining mikakametong ta king kapayapan. Kaluguran kong kapatad o ni Jesus ing Kordero ning Diyos ing milalako karing kasalanan ning nyato nwala ring mayayaos king apuna ning Kordero Ginoo kumatampang tanggap keka dapat yagkas miyay nga mano mo kumayap na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ning ngening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ng sarili ko kaya ka. Mo sana'y paintulot kapilanman, hindi kawani ko kaya ka. Amen.
Orasyo Imperata laban kin COVID-19. O mapamakaluluang pan mapagmalasakit taigpami, lalapit kami kaya ka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami laban kin COVID-19, amigdalang dakalakasakitan kaya kami at may kakamate na karing dakala tao. Adwan mi ngeni kaya ka ingbalikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alinan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin milaring piyakapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at enggawan da itim, makasalikot at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansaming. Ipanalangin milaring doktor, nurses at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding salirila, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapanayan, tetang mayawa na. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para kay kakayap ding sabla, at ban makasaw kami kareting mangailangan at pakakalulo. Manano na sana pauli ning masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layong tarian na kami ning pamagbayang loob at kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos, mo sana pisawili nga klismi kaya ka king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Berhen. Berhen de los Remedios, sinduning kapaldanan. San Jose, Esposo ng Maria. San Rafael, Arkanghel. San Roque. San Lorenzo Ruiz. San Pedro, Kalungsod.
San Luis Gonzaga. San Fernando, ipanalangin mo kami. Bukas po, atinta mo pong misa para king kapigaganakan king katamo pong muna itang original na fiesta, yapi ning pamandalo na ning Birhen kang Elizabeth. At kadwa, pupusan tayo po bukas ing Flores de Maria para king patron tamong parangalan ing Birhen de los Flores. So atinta po misang alas 6 ning abak bukas. Manalangin tamo. Ginong Diyos, sa sambanda ka, meto nga Trinidad ding persona, meto nga alang anggang Diyos, manano na sanang ing kasalpantayanan mi at ing sakramentong tinggap mi, pagdala nung kalusugan ding katawan mit kaisipan. Itiyadon mi kapamilata ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ke kayo, At kaya kan timurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutoy ngipa, ating anak ating Espiritu Santo, Amen. humeta na tisundo ing pamanuki king Ginoo. Salamat King Diyos. Hello, sound check.